Bos DSU Kanggo Bundai Al Bos DSU Bundanya kelingan ning waktu zaman semangat dodok loroan eri guyonan najan bloli kenang wong tua karena cinta duh kakak ulane maksa. Bos DSU sekian sampeyan sipate sejen damaning kula Lagi orang puasa. ora kaya bengi apa maning kasih sayang karena cinta duh kakang ulane maksa. Dia milik baik kan. Orang apaan Bos DSU Bundai Al Jalan-jalan budaya Jalan-jalan Bundai Al Bunda percuma bangen janji yen gawe larane ati sekian wis Jadi Bunda katon Al ya kuno sampean bohongi kula Bunda Bos DSU Bos DSU Bunda Bunda Alah kasih kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula lewati kaya sing dingin. Bunda Al, terima kasih Jalan-jalan karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampeyan sipate sejen demaning kula ora kaya bengi apa maning kasih sayang kurang apa duh kakang semene sayang. Bunda Al, terima kasih Terima kasih atas apa itu? atas duitnya. Oh THR Saya jen Mas THR mah. Oh beda ini kono nih Percuma bangen janji yen gawe larane ati sekian wis katon sampeyan bohongi kula
Alhamdulillah. bakal cari wong tuane acak